turaganira ijambo ry'Imana uyu munsi rivuga ngo kwakira ikuzo incyuro ebyiri cyangwa se kugererwa kabiri. Today's theme is going to be receive the double honor. Mu gitabo cha Yesaya ni 61 ku murongo wa 6 kugeza ku wa 7. It's Isaiah 61:6-7. Ariko mwebweho muzitwa abatanzi b'Uwiteka, abantu bazabita abagaragu b'Imana yacu. Muzarya ibyo abanyamahanga batunze, kandi mu cyubahiro cyabo niho muziratira. Amen. But you shall be named the priests of the Lord. They shall call you the servants of our God. You shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory you shall boast. Ku murongo wa 7, Verse 7. mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni kwanyu muzagererwa kabiri, mu cyimbo cyo kumwara kwabo bazishimira umugabane wabo, nicyo gituma mu gihugu cyabo bazagabirwa kabiri, bazagira umunezero uhoraho. Instead of your shame you shall have double honor, and instead of confusion they shall rejoice in their portion. Therefore in their land they shall possess double. Everlasting joy shall be theirs. Amen. Amen. Shalom, shalom. Greetings everyone. Mumeze neza? Are you well? Amatora muri Amerika bimeze gute? How did the elections go in America? Bimeze gute Jose? Sinakurikiye aba Republican n'abademokrate bigeze ku bijyanye n'abadepite. I did not follow, but how is the Congress? Babonye Congress? intebe nyinshi. Byatunganye. Byatunganye byagenze gute? Congress yatwawe n'abarepublike. N'abarepublike. Hanyuma Sena nayo yatwawe n'abarepublike. Yes. Good. Kuko bagize 49 ariko vice president nawe afitijwe. None subwo nibandabo n'abarepublike cyangwa n'abademokrate? N'abademokrate, sorry. Jose yaraduciye intege abademokrate. Abademokrate muri amwe ari mu cyitsidege. Mwari mu cyitsidege. Anyway, donc Congrès yatwawe n'abarepublike. Naho Sena ni yaba ubungubu ni y'abademokrate ariko ni y'abademokrate kubera vice president. Ariko next month hazaba yandi matora. Yike Y'umu senator muri Georgia. Wagize ute? Ntabwo yatsinze, bagomba kugira runoff. W'umusenateri. Donc disons abaye mu republique. Yahitiwe y'aba republique. Bahita bangana ndakeka. Yaba 50-50. 50-50. Yes. Nono 50-50. No vice president kajya hejuru abademokrate bagatsinda. Oya, vice president arimo muri abo 50. Bazongera batore. Ntabwo tubizi. Ni bande bazi politiki ya Amerika mwe mufite citizenship mutubwiye. The citizens who know how elections work. Ga Safari bimeze gute? Please Safari, tell us. Muduhere Safari micro. Please give the mic to Safari. Safari n'umudemokrate tumureke. Okay. Safari namara kuvuga turaye mu republike no tubwije. So we are going to also ask a Republican. Safari harabamupinze deja ntacyo. Reka twumve side yanyuma turaza kumva undi. Safari bimeze gute? Abademokrate dufite Sena. Mufite Sena. Abademokrate mufite Sena. Na House gute du prove gute. Dufite 50 seats bunyine na vice president. Uriya wa Atlanta nubwo yatsinda biracari 51 kwi favori yanyu. Yes. Donc mwatsinze abademokrate. Twarangije. Okay. Aba republike bafite iki? Akugeza ubundi turamenye niba dutwara House. Kimurabimenye. Yes. Okay. Hari mu republike uraha atubwira we. Is there any Republican here? Manyo atari mu republike. Ngororera abisha. Nukuvuga ngo iyo usenga utizera uri mukabakaba ni nk'umuntu w'impumyi uranda. Mugabo umwe yarabwirije ahantu ushaka
nari umushitsi nabwo kumuvuguruza aravuga ngo kwizera ngo niko kugenda ngusa n'impumyi no kumuntu wiyohera gutazi hayaje. Kwizera kugira amaso abona, kwizera kugira amatwi yumva. Ni nayo mpamvu tuza twumva ijambo ry'Imana nubwo dufite kwizera, duko dufite amatwi yumva tugatera ibitangaza. Kindi ijambo ry'Imana nizanivuga ngo kwizera kugira amaboko, ayo maboko niyo azatuma dusingira imigisha y'Imana. Amen. Praise God. Hallelujah. Tugomba gusenga twizeye. Ntibishoboka ko utizera anezeza Imana. Iyo utizeye ubuhakanye ko Imana ibaho. Amen. Iyo utizeye ubuhakanye ko Imana ibaho, ariko ugomba ngo kwizera ko Imana iriho kandi bizigororera abayishaka. Reka dusome muri Yakobo, urwandiko rwa Yakobo 1 murongo cyangwa se dusome Yakobo 1 murongo 6. Yakobo 1:6 tuzogeza ku murongo wa 7. Yakobo 1:6. Ariko rero usabe yizeye. Ariko usabe yizeye. Ariko rero asabe yizeye. Ariko ntacyo ashidikanya. Soma neza. Ariko ntacyo ashidikanya. Yego. Kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja. Cyangwa turi mubona neza. Gira hino Peter. Kandi nzi ko bayi Rwanda. Kadusome mu izina rya Yesu. Yego Imana ibufashe. Ariko rero asabe yizeye. Ari ntacyo ashidikanya. Kuko umuntu ushidikanya se ameze nk'umuraba wo mu nyanja. Ujyanwa n'umuyaga. Ushushubikanywa. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana. Kuko umutima w'umuntu kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Amen. Imana ibumugisha. Amen. Ariko usaba ngo asabe yizeye adashidikanya. Bwana sifiwe. Umuntu ushidikanya. Shimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo itugiriye neza muri iki gicamunsi. Imana yabanye natwe kuva mu gitondo kandi yatugiriye neza. Niyo mpamvu tukwiye kwishima kandi duteranye. Amen. Hari umwanditsi wavuze ngo abibagiwe guterana bararimbutse. Niyo mpamvu guterana ari ingenzi kandi bansifiwe. Ubu ni umwe mu busabane abakristo bagirana n'Imana. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana yatubona umwanya kuva mu gitondo nanezerewe kandi ndabakunda ntabazi ariko nafashijwe. Bwana sifiwe. Byanibukije ibihe bya kera ndetse tukaraza muri ibi bihugu tekereza byinshi. Iyo nanezerewe rimwe na rimwe nkunda ngo nifate nicare tuze hanyuma tegere kandi ndebe. Amen. Imana ishimwe kubwanyu. Imana ishimwe kukaze twakije kuva mu gitondo. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana
umwanya muto cyangwa se munini, ariko nta mwanya muto yubaho ku Mana. Amen. Umusomyi mwiza asomereye mu gitabo cya Luka, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, amen. Igice cya 21 n'umurongo 36. Igice cya 21 mu gitabo cya Luka, umurongo 26. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Amen. Amen. Sema kugira wanyu kurikiraho. Iminsi yose yirwaga mu rusengero yigisha, ariko bwakwira agasohoka akarara ku musozi witwa Elayono. 28 Dekera aho ngaho. Bwana sifiwe. Tugiye kuganira hejuru yo gusenga. Amen. Tuganira ijambo hejuru yo gusenga. Dore Yesu cyuwe. Haleluya. Mu gitondo batuganiriye amagambo akomeye y'ubusabane umuntu yari afitanye n'Imana, umuntu ari mu kibanza Imana yari yamushizemo, ariko bukeye kubera uburiganya bw'inzoka, inzoka iraziriganya umuntu imukura muri Edeni. Amen. Turaganira hejuru yo gusenga. Turaganira amagambo avuga ngo kubera iki dusenga, ariko kandi turaza kwibaza gusenga ni iki. Bwana sifiwe. Abantu benshi bazi ko gusenga ari uburyo umuntu aje imbere y'Imana afite ibibazo bimugora. Igihe waremerewe n'ibibazo, igihe waremerewe n'intambara, ukajya gusenga. Hari n'abagenda kubera ko abandi bababwiye ko yumvise umunsi umwe arimo atanga ubuhamya, akavuga ngo nagiye ahantu wiherereje mu cyumba ndasenga, nari mfite ikibazo Imana irasubiza. Hari n'abandi bavuga ko bagiye mu matayi bakajya gusenga, nari mfite ikibazo nja mu butayu ndasenga, Imana irasubiza. Amen. Akaba ubwo yagendera mu kigari atekereza ko ubu Imana yasubije naka, nanjye reka njye gusenga. Gusenga ubundi ni ubuzima, ni ubuzima bw'umukristo n'Imana. Ni uburyo bumwe mu nzira nyinshi umuntu aganiriramo n'Imana, akavugana n'Imana. Amen. Abantu no mu muryango n'umubyeyi n'abana bakenera ko habaho communication. Umuntu avugana n'umwana, ukavugana n'umugore, ukavugana n'ababyeyi. Buriya buryo bubaho umuntu avugana n'umubyeyi, ukavugana n'abana, ukavugana n'umuryango. N'Imana ubwayo ikeneye ko umuntu avugana nayo. Gusenga ni imwe mu nzira umuntu avuganiramo n'Imana. Ni imwe mu nzira umuntu asabaniramo n'Imana. Niyo mpamvu gusenga ni ubuzima. Yakobo yaravuze ngo niwegera Imana nayo izakwegera. Dore Yesu cyuwe. Haleluya. Niwegera Imana nayo izakwegera. Yavuze ngo izakwegera n'utayegera. Niwegera Imana nayo izakwegera. Kandi ijambo ry'Imana ravuga mu migani, ravuga ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Ubukire n'icyubahiro biri iwaje, ndetse n'ubutunzi buhoraho
nabwo buri waje. Gusenga n'ubuzima, ikindi gusenga n'uguhumeka. Gusenga n'uguhumeka, iyo umuntu asenga aba arimo ahumeka. Yesu. Haleluya. Imana ikorana n'abantu bazima, abantu bazima bahumeka. Iyo uhumeka, iyo usenga, Imana cyo yibona kuri muhumeka ufite ubuzima. Iyo udasenga ubu umuntu upfuye, cyo rero ushobora gukorana n'Imana. Akigaragaza ko umukristo ahumeka afite ubuzima, ni igihe asenga, ni igihe ashyira imbere y'Imana, ni igihe avugana n'Imana, ni igihe Imana yumva ijwi ry'abantu. Amen. Reka mbabwire ibindi bintu bibiri bituma dusenga. Haleluya. Haleluya. Yesu cyubahiro. Haleluya. Ijambo rya mbere, kubera ko dusenga, kubera ko ari itegeko ry'Imana. Gusenga ni itegeko ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga mu Batesalonika, riravuga ngo musenge ubudasiba. Abantu benshi basenga hari umara icyumweru kimwe ahayasenga, cyangwa se akamara iminsi 21, cyangwa se agasenga iminsi 5, ariko akamara iminsi myinshi adasenga. Gusenga ni itegeko ry'Imana. Turasenga kubera ko ari itegeko ry'Imana, kubera ko ari ngombwa ko dusenga. Impamvu ya kabiri ituma dusenga, Bwana sifiwe, ni ukugira ngo tugume mu bushake bw'Imana. Yesu hariya badusomeye, Yesu ngo yagaze yirirwa abwiriza mu rusengero cyangwa se mu rusengero, ariko ngo bwira akazamuka ku musozi wa Elayono. Hari impamvu zibiri zatumaga Yesu asenga, ni yirirwa abwiriza mu masinagogi cyangwa se mu rusengero, ariko ngo bwira akaza ku musozi wa Elayono. Impamvu ya mbere, yagaze aje gushaka imbaraga. Yesu cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Yagaze aje ku musozi wa Elayono agiye gushaka imbaraga. Ikindi cya kabiri, ngo kwari kugira ngo agume mu bushake bwa Se, kugira ngo agume mu bushake bw'Imana. Iyo tudasenga rero ntabwo dushobora kuguma mu bushake bw'Imana. Amasengesho, iyo utari mu gusenga, iyo utari mu masengesho, ni ukuvuga ko ntabwo ukora ubushake bw'Imana. Amen. Icyo dukora ibyawe bihabanye n'iby'Imana, bitandukanye n'iby'Imana. Ariko iyo usenga bituma uguma mu bushake bw'Imana, ukayoborwa n'ubushake bw'Imana. Igituma kenshi abantu batayoborwa n'ubushake bw'Imana nuko badasenga. Izo nizo mpamvu zatumye Yesu yakundaga nijoro kurara ku musozi wa Elayono. Reka mbabwire amahame abiri kuko bwije, amahame abiri yo gusenga. Amen. Ihame rya mbere riravuga ngo kwegera Imana adafite umutima uducira urubanza. Igihe uje gusenga ugomba kuja imbere y'Imana udafite umutima ugucira urubanza. Reka umusomyi wacu badusomere muri Zaburi ya 66 umurongo wa 18. Umwe mikrofone. 66 Zaburi umurongo wa 18. Bibiri iravuga ngo iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa, umutima wanjye Uwiteka ntaba anyumviye. Amen. Uwiteka ntaba anyumviye. Ku murongo ukurikiraho, ariko koko Imana iranyumviye, intyarije ugutwi ijwi ryo gusenga kwanjye. Imana ihimbazwe, itanze kumva gusenga kwanjye, kandi itanguyeho imbabazi zayo. Amen.
iyo abana ribwiye mu mutima wanje ibyo gukiranirwa. Amen. Imana ntibaranyumviye. Amen. Ariko noneho iranyumviye. Imana ntabwo ikorana n'umutima ukiranirwa. Isengesho ry'umutima ukiraniwe n'urusaku imbere y'Imana. Wanasifiwe. Tugomba kwegera Imana tudafite umutima uducira urubanza. Zaburi ya 24 umurongo wa 3. Soma nero. Zaburi ya 24 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4. Soma bitonze tutegere. Zaburi ya 24 umurongo wa 3. Kugeza ku 4. Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara aherahe? Ninde uzahagarara aherahe? N'ufite amaboko atanduye, n'ufite amaboko atanduye, n'umutima uboneye, n'umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro, utigeze yerekeza umutima we ku bitagira umumaro, ntarahire ibinyoma, ntarahire ibinyoma. Nguwo rero ukwiriye kuzamuka umusozi w'Uwiteka. Iyo tugiye gusenga buriya tuba twazamutse ku musozi w'Imana, tuba twageze ahantu Imana iba, tuba twageze mu kibanza cy'Imana, aho tuba twavuye iwacu. Haba nubwo wasengera mu cyumba cyawe, haba nubwo wakwinjira mu mahombi ahirya wenda yegeranye n'urugo rwawe, burya uba wazamutse ku musozi w'Imana, uba wageze mu kibanza cy'Imana, uba wageze aho Imana iba. Nicyo cyatumye Dawudi yavuze ngo ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzazamuka ahera ahera? N'ufite amaboko atanduye, ni umuntu utabesheje ibintu. Zaburi ya 15 umurongo wa 1. Zaburi ya 15 umurongo wa 1. Zaburi ya 15 umurongo wa 1. Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, n'umuntu ugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri kuko biri mu mutima we, akavuga iby'ukuri kuko mutima biri, atabesheresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashushe inkuru y'umuturanyi we, mu maso ye umunyagasuzuguriro arahinyurwa. Rekera aho ngaho. Wanasifiwe. Ninde uzava mu ihema ry'Imana? Usabe Dawudi yari gitangaza. Dawudi yagaze mu abaza akabaza ukwiye kuva mu ihema ry'Imana ninde, ariko kandi akongera agatanga igisubizo. Wanasifiwe. Ninde Uwiteka, ninde uzava mu ihema ryawe? Amen. Haleluya. Ntabwo bishoboka ko twakumvirwa tudafite imitima iducira urubanza. Amen. Dufite ibidutandukanya n'Imana, umuntu ufite ibimutandukanya n'Imana. Amen. Iyo tudafite imitima iducira urubanza ngo turatinyuka, ijambo ry'Imana turatinyuka imbere y'Imana. Kandi icyo gihe ijuru rikinguye. Pasiteri washaje yitwa Kamburishi ari ijambo yabwirije umunsi umwe riratangaza, aravuga ngo bazayumva abantu benshi babwiriza ngo Mana ngo kingura ijuru, ngo gasaba Imana ngo ikingure ijuru. Arabutubwira ngo umunsi Yesu amanuka ngo ijuru ryarakinguye. Amen. Ijuru ryarakingutse. Ufite umutima utunganye ukaza imbere y'Imana, umutima utagucira urubanza, uratinyuka imbere y'Imana. Hari imugeze abantu benshi barategereza ngo Imana ibakure, nayo mpamvu rimwe na rimwe basenga bavuga cyane, bagasenga n'ijwi rirerire ngo wenda Imana wenda iri kure yumve cyane. Ariko Imana iyo ufite umutima usabana n'Imana, uba wegereye Imana, kandi ijuru rirakinguye ku bwawe kugira ngo uyigire. Ko mwene data yabwirije paseri mu gitondo
yavuze ngo hariya mu rwandiko rw'abaroma aravuga ngo ubwo Imana bitima n'umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese bizabwite kumuduharira byose. Hepfo azavuga ngo ninde uzarega intore z'Imana, ngo ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza, ngo ninde uzazicira ite, ngo ni Kristo Yesu. Yesu ngo yaradupfiriye ndetse ngo arazuka, ubu yicaye iburyo bwa se ku bwacu kugira ngo adusabire. Twese cyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Ihame rya kabiri nza gusorezaho. Amen.